danas, godinu i 3 mjeseca pre primjena zakona koji se odnosi, stavaka koji se i članova koji se odnose na rodno osjetljivi jezik, otvaramo prvu raspravu, prvi društveni dijalog sa ciljem da vidimo na koji način i u kom pravcu treba da pripremimo primjenu 37. i 44. pre svega članka zakona o rodnoj ravnopravnosti. On je usvojen, kao što znate, pre 2 godine. Odnosi se na stvaranje pretpostavki da se u Republici Srbiji kreiraju takve politike, donose takve odluke koje će za posljedicu, za cilj imati da se ostvari punopravna ravnopravnost kada su u pitanju pripadnici ženskoga pola. Izazov je velik, svesni smo unutar ministarstva osjetljivosti ovog pitanja, svesni smo različitih suprotstavljenih stavova i zato na vreme otvaramo raspravu da bi vidjeli šta kaže struka, šta kažu predstavnici onih koji se neposredno tiče ženskih nevladinih organizacija, predstavnici međunarodne zajednice i naravno kao i uvek predstavnici akademske zajednice. Zakon se u junu 2024. godine mora primeniti kada su u pitanju ovi članci i do tada čini mi se da imamo i više nego vremena da bi se dobro pripremili. Izazov je na koji način tela državne uprave, Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, svi oni koji imaju u domeni, predstavnici javne vlasti, svi oni koji imaju u domenu imenovanja određenih zanimanja, zvanja, način na koji se unutar obrazovnih sadržaja u udžbenicima, u nastavnim materijalima imenuju ženski, u gramatičkom smislu ženska zanimanja, zvanja, ženski nosioci određenih funkcija. Sa druge strane, isto tako drugi je izazov na koji način mediji treba da korektno u duhu rodno osjetljivog jezika, a to znači da je u skladu sa gramatičkim rodom, da izveštavaju i da na taj način kao snažno sredstvo rade na dekonstrukciji stereotipa, obrazaca, praksi, običaja koji unutar sebe imaju elemente nepravednosti, diskriminišućeg odnosa i drugih negativnih stavova, tretmana kada su u pitanju pripadnici ženskoga pola.